Ljubav prema filozofiji, ja mislim da se ona začinje u svakome u vrlo ranom periodu, kada je neko još dete, kada postavlja ta radozna pitanja. Ja sam imao sreću da je moja majka profesor filozofije, ali da im u porodici mnogo njih koji su se određenim naukama bavili, koji su ili bili profesori ili izuzetnu ljubav imaju prema određenoj nauci. I onda su u meni odgajali ljubav ne samo prema filozofiji, nego i prema postavljanju pitanja, traženju odgovora, postupnom razmišljanju i tako dalje. Osvojio sam zlatnu medalju na Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi koja se održala nedavno u Grčkoj. Konkurencija je zaista bila velika jer su deca koji su došli tamo veliki zaljubljenici u filozofiju, ali je upravo zbog toga razgovor s njima van takmičenja bio, tako kažem, izuzetno dobar, izuzetno prijatan. Pripremao sam se iz dva načina, zato što samo takmičenje podrazumeva pisanje eseja na engleskom jeziku, tako da sam s jedne strane pisao eseje radi vežbe, a sa druge strane sam čitao filozofska dela, filozofsku literaturu da bih bolje izgradio tu potporu koja mi je potrebna. Do sada nisam imao filozofiju jer kao učenik IT smera program je takav da u trećoj godini, za razliku od drugih smerova, nemamo logiku, nego tek u 4. godini filozofiju. Tako da se još nisam upoznao sa predmetom, ali imao sam prilike, naravno, čitajući sam, radeći sam, da se sa njim na taj način upoznam. Tako da, čak i ako nisam imao nastavu, mogao sam sam na tome da radim. Svetska filozofska olimpijada izgledala je tako da smo mi nekoliko dana bili tamo jer smo imali program pored takmičenja, a samo takmičenje je bilo takvo da smo mi dobili 4 teme, 4 citata zapravo, koje nismo ranije videli, nismo mogli ranije da znamo o čemu će biti. I imali smo nakon dobijanja 4 sata da napišemo esej. I onda smo mi ta 4 sata pisali i kasnije je žiri to pregledavao, ocenjivao i mi smo nakon 2 dana saznali rezultate. Kada su čitani rezultati, to je bilo posljednjeg dana, baš pred odlazak. I svi smo bili u tom jednom velikom amfiteatru gdje smo i radili eseje, gdje je bila uvodna ceremonija. I dok su čitali medalje, sistem je takav da postoje zlatne, srebrne, bronzane, ali postoje i počasne medalje, diplome, ne znam kako bih to nazvao. I njih uglavnom dobija 10-15 učenika. I s obzirom da nas je bilo oko 100 i kad sam nekako u svojoj glavi sračunao i medalje i počasne diplome, ja sam znao da ću uzeti bar nešto. Po kvalitetu eseja ranih godina, po razgovoru s drugom decom, bio sam siguran da ću barem počasnu diplomu. I onda, pošto su čitali alfabetskim redosledom, a moje prezime je na G, tako da je vrlo blizu početka, prošle su brzo počasne diplome, mene nije bilo, onda sam rekao sebi, možda sam osvojio medalju, pa je prošla bronza, pa je prošlo srebro, i onda kad je došlo zlato na red za čitanje, ja sam tu razmišljao ili sam sigurno zlato, ili sam potpuno pogrešio u proceni, ne umem da procenim koji je kvalitet mog eseja. I onda su prvo pročitali mene za zlato i to me mnogo obradovalo, išao sam primio medalju i to je bio neverovatan osjećaj. Ne postoji ništa lepše nego kada se ta medalja donese, kada se ja vratim i onda na neki način to je i medalja škole, i medalja grada, i medalja države. I zaista na svim tim nivoima meni je izuzetno drago što sam ja tu medalju uspio da donesem. Jer onda to naprosto ulazi u skup svih medalja koje smo mi kao država i kao grad i kao škola osvojili. I naprosto to gradi neku vrstu tradicije, ali i značajan uspeh na svim tim nivoima.